aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RBN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Mga karonda, magdangog na sa programa Pareta Simplatica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asimplatica.
Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good paluin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good paluin man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Bamban, Sorsogon City. For e-please, may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call us at number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Alex, ang ating sharpshooter dati, marami na siyang napanalunan ng MVP Awards. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya. Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to? Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong iBerry? Para yan sa mata. Para lumino ang paningin mo. Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay. Salamat, iBerry. Napakalinaw na ng paningin ko. Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa iBerry, ang matanda ang MVP. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipad siya.
powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang Pasko simbolo ng kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod, bakusan ng mga material na regalo, an ikaugma,
kundi ang Espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng inihatod sa Indo kan mga binasunod. Honorable Melnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading, Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naking Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City. And Corina M. Lagyap and family. City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan. Isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Minimart, PGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Liters Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Binsnet Canteen and Catering Services, Siramal, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyaria. Chat Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramal, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labillas Barbosa. Mangientes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Fajardo Mangiente and Brisilda Mangiente Elevado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Baaw Municipal Police Station, Baaw, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamacasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU, Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Mensahe kan mga minasunod: Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur,
located at the back of Kaloy Store inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indopogabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaigwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, dai kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsahing pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles, Moralio. Iriga Shell House. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castle Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. Jayta Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles, Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center, in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbong and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valier, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School, President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilo. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribu Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO. Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur.
Entel Operatives, Ag Iriga City Police Station, Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal, and Police Captain Mark Anthony Cledera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon! May this Yuletide season brings joy, peace, and prosperity to your loved ones and family. A Christmas message is being brought to you by the following: Marieta A. Nacario, Population Program Officer, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. New Moralio Enterprises, Market Site, San Francisco, Iriga City. Pit Stop Gasoline Station, Santa Cruz, Iriga City. Vicente Forbes, 377 Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Priscilla M. Caro, number 13, Lilac Street, DJBS, Sucat, Muntinlupa City. Engineer John Michael de Villa Buena, San Francisco, Iriga City. Marivic Lavillas, Mazo and family, number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. Randy and Cristina Ampungan, San Agustin, Iriga City. Donomy I. Gonzaga and family, San Miguel, Iriga City. Chati Maestrado, number 260 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Selma Adriatico, Lomentigar, Ricomio, Kent, Washington. Lizelle Turla, Clotario, Londres Allen, Northern Zamar. Richie De Villa, Golden Angel, Sales Director and Golden Heaven, Iriga San Agustin, Iriga City. And Bernard Pioquinto and family, Denmark. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Wrap yourselves in the warmth of holiday hugs, dance to the rhythm of jingle bells, and indulge in the sweetness of festive treats. May the divinity and purity of the Christmas and New Year festivals make your lives holy and meaningful. Merry Christmas and Happy New Year in advance to all the listeners of RPN DZKI AM 1332 kHz Radio Ronda, Iriga City. This is a message coming from the following sponsors. Major sponsors: Engineer Romeo Dondon Simonay and family and Cirillo Monay family of Tallahassee City, State of Florida, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. And Kevin Anthony O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Minor sponsors: Arlene T. Pagirigan, Naga City, Camarines Sur, Feliza T. Monay and family, and Toroyano Monay family of Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Josue T. Serrano and family, Ateneo Avenue, Bagumbayan Sur, Naga City. Romeo H. Oida Jr. and family, Nabua, Camarines Sur. Bubalab Food Services, care of Rechilda M. Baluca, Extension B, CNB Circle Mall, Liwasan Kalayaan Avenue, Marikina City. And Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Iriga City. Thank you and happy holidays to everyone. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City.
Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Magalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monconbanua Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Lianza, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Ibuenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community, care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ngunyan na kapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaumahan, dayta man lugod malingawan, ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, bilang sarang umboy sa sarsaba. Pinapagirungdong ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niya mo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe, hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and family. Botor Store, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Iriga City. Mr. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Kuntud Boys, San Miguel, Iriga City. And Corina M. Lagyao and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa lambang saro. Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony Oclidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa indong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katuninungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa indong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa indo. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos.
galing sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa Indo nin Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siring man ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lim, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indo po kabos, maging matuninong asin mog malugod ang Kapaskuhan sa Lambang Familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Ang mga kasama, halina, halina, mag-alay ng panalangin. Hali po sa Indong Manay Laila de Lima, mahay na Pasko, asin manigong bagong taon po sa Indog Gabos. Pirmi po ako nagpapasalamat sa Diyos sa Indong dain na uubos na pagtitiwala asin suporta gikan pa kaito sa God mo niyan. Muli po, marhay asin makahulugang selebrasyon po sa Indog Gabos. Diyos mabalos. Magandang araw po sa inyong lahat. Minamahal naming kababayan. Ang Bureau of Fire Protection, Irigas City Fire Station ay muli pong nagpapaalala na atin pong pagandaan at tiyaking ligtas ang ating pagsalubong sa bagong taon. Huwag po nating kalimutang isalang-alang ang kaligtasan natin at ng mga minamahal sa buhay. Narito po ang ilang paalala. Una, mahigpit nang ipinagbabawal ng pamahalaan ang paggamit ng mga paputok sa bisa ng Executive Order No. 028 na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maliban na lamang sa mga lugar na itinalaga bilang community fireworks display areas. Gumamit na lamang ng turotot at iba pang mga bagay na gumagawa ng ingay. Pangalawa, magtanong sa inyong barangay kung saan ang itinalagang lugar para magpaputok. Lahat ng mga nagnanais mag-organisa ng fireworks display ay kailangan kumuha muna ng permiso sa kinauukulan at lalo na sa Bureau of Fire Protection. Pangatlo, ipinagbabawal po ang pagsusunog ng goma o gulong ng mga sasakyan. Bukod sa nagdudulot ito ng polusyon, maaari rin itong pagulan ng sunog. Pang-apat, mahigpit na nagpapaalala ang Bureau of Fire Protection sa pinsalang maaaring idulot ng paputok at pailaw, lalong-lalo na madalas itong maging sanhi ng sunog na tumutupok sa buong pamayanan. Tandaan, mas masaya at makabuluhan ang ating pagdiriwang kung tayo ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang ay tumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bumbero Friend palagi, nakahandang pangalagaan, kaligtasan ng mamamayan.